قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Kepada Tengku Alvin dipersilakan untuk baca Al-Mahalli mulai daripada wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin khalin 'anil hashwi wat tatwili hawin lid-dalili wa ta'lili wallaha as'alu an yanfa'a bihi wa huwa hasbun wa ni'mal wakil. I'rab Tengku Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ataf yubayyinu ma'tuf ala yuhillu mukarraratu amilatihi min syarhin yubayyinu fi'lul mudhari' kama qala fil baitil alfiyah wa ba'da fi'lin fa'ilin fa'il dhahar wa huwa wa illa fa dhamiru istatar. Murada ismul maf'ul mahalul i'rab maf'ul wa hukmul maf'ul mansub wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Murada mudaf kama qala fil baitil alfiyah minan talil i'raba aw tanwina mimma tudhifu bi katurisina. Murada mudafhu mudafun ilaih wa hukmul mudafun ilaih majrur wa alamatul jarri mabni ala dhammah li'annahu ismu dhamir muttasil mufrad muzakkar ghaib. Wa yutammimu wa ataf yutammimu ma'tuf ala yuhillu mukarraratu amilatihi min syarhin yutammimu fi'lul mudhari' kama qala fil baitil alfiyah wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fa huwa wa illa fa dhamiru istatar. Mufadahu ismul maf'ul mahalul i'rab maf'ul wa hukmul maf'ul mansub wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Mufada mudaf kama qala fil baitil alfiyah minan talil i'raba aw tanwina mimma tudhifu dhifkatu risina. Mufadahu mudafhu mudafun ilaih wa hukmul mudafun ilaih majrur wa alamatul jarri mabni ala dhammah li'annahu ismu dhamir muttasil mufrad muzakkar ghaib. Hu isim dhamir mahal i'rab Maf'ul. Hu mufadahu hu mahal i'rab mufada mudaf Mudafun ilaih. hu mudaf ilaih. Tiap-tiap isim dhamir dihukum mabni apa mu'rab Tengku Alvin? Mabni. Apakah ada dalil bait alfiyah Tengku Alvin? Ada. Wa kullu musmari lahu najib wa lafzu majarra kalafzu manusib. Apakah maksud bait tersebut Tengku Alvin? Tiap ya isi dhamir itu wajib mabni. Lanjut Tengku Alvin. Ala harfu jar kama qala fil baitil alfiyah hakka hurufal jarri wahya min ila hatta qala asya'ada fi anala wasmul zurbala mukai wa mata wal kafu wal babu wal alla wa mata. Wajhin ismul masdar majrurun bi harfin ala wa alamatul jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Latifin ismul fa'il simai mahalul i'rab sifat wa kullu sifatin yatabi lal mawsufuhu wajhin. Khalin ismul fa'il mahalul i'rab sifat wa kullu sifatin yatabi lal mawsufuhu wajhin. An harfu jar kama qala fil baitil alfiyah hakka hurufal jarri wahya min ila hatta khala asya'ada fi an ala husmul zurbala mukai wa mata wal kafu wal babu wal alla wa mata. Al hashwi ismul
الحشو اسم المصدر مجرور بحرف عن وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره. Kasratun zahiratun في آخره. fi akhiri. Wa tadwili والتطويل واو أتف التطويل معطوف على الحشو مقررة عملته عن التطويل. Tatwili. Tatifin. Mahal i'rab. لطيف مع الإعراب صفات. Tatifin mahal i'rab. Sifat. Sifat. Tiap sifat mengikuti mausuf apa tidak Tengku Alvin? Mengikuti mausuf. Apakah ada dalil bait alfiyah menjelaskan bahwa tiap-tiap sifat mengikuti mausuf? Ada. Yajba'u fil i'rabi يتبع في الإعراب أسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. Lanjut Tengku Alvin. حول اسم الفاعل وحال الإعراب صفات وكل صفة يتبع إلى الموصوف موصوفه وجه للدليل لي حرف جر كما قال في البيت الألفية أكا حروف الجر وحي من إله حتى خلا عشاء دافعا على مسم الزور بلا مكي والمتى والكاف والباب ولعل ومتى. لي حرف جر للدليل اسم الفاعل سماعي مجرور بحرف لي وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره. وتعليل واو أتف التعليل معطوف على الدليل مقررة عملته حول تعليلي للتعليل. Terjemahan Tengku Alvin. Dari wa yubayyinu muradahu yutammimu mufadahu. Menerangkan oleh ianya syarah dan menerangkan oleh yang syareh akan tujuannya minhajul fiqh wa yutammimu mufadahu dan menyempurnakan oleh yang syareh akan faedah-faedahnya minhajil ala wajhin atas cara yang detail lagi kosong daripada kesia-siaan dan bertele-tele yang mencakup bagi dalil-dalil dan argumentasi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي